Aghaidh bhnan is a gnuasla. Hasíne go látir a nei a bholaí nach ánas an beatha-cosnaidh I bechóir de sgoiltean a bhí ullachadh sgoilearan idir. Nis a cáistin, mar nach ánas an ullachadh sgoilearan ar san beatha-cosnaidh a sgoiltean, dé idir san til a haid ar son. Sa hiad dáte, channeal cusper san bí ar a hicisc aus an scoil fan el seirse de ullachadh ánas an beatha-cosnaidh. Man is an blur an Inbhirnis. Hij gaat ullachadh san oper san bí, far wel féimachad lévig na scríbhig. Oper an paper neach, ar OK magazine. Fiús ma hau giri vi na tennitir, ha féimachad ar bic an comis contract lévig is denna ma heinigich. Mathematics, hij volle shock wel seo glé eenmaal er san a woordgoedste hoperchen. Frankish, mais oui, beaucoup de profession. Ceall, well, smennicher. Channeal tóir duine as an til a ha cosnaidh barach na Elton John, Lady Gaga no Beyoncé, a Spórs, Usain Bolt. Nis, cóhanis serifigile as an til spórs san láinú. Sa mi cínseach an na hóisiige héinear a rinn chuig as an scóil. Fiús Gaelic, aber Corman. Common Gaelach? Bors na Gaelic? BBC? Is dat is nach buddingal páiste gavel as an tachar des mírvelich shock an film Jespit BT. Good can be mission am frievere in la and jain ullachadh réimir son an Jespit seo. Nach coid sib an duich iontach seo hacking. Sminich in a dunne le glich, kielach agus animal a hanar neachtri. Alexander Graham Bell an phone. Catchella a hannig in BT home hub sa hiatache. Meistre McAdam agus tarmac. Cymru a ghefi sin fiag na dúcha. John Logie Baird, Sammy Keenjock na chána son Jeremy Kyle is Stenders a chrúich an TV. Is Macintosh, a chrúich crútica na ha glé éimeal gaine Sean an Alaba, an cáta huisce. Catchin dúr na gascich seo an film a lec na rutan sin a Janif. Sinna, scoiltean na Halaba. Stocha go bhfuil sibh smennichu go bhfuil fáinne bhórchúiste lesan an bethe ag an tai, fod de farantin, rutan mar moch is scíl an socialte. Ach saunach a scóil a ha clachig na scílan seo fat na lá. Ha gin of carrigen is a chiúns go bhfuil stuck de cáil rua, ha féimachad fáinne ruis leis a bhórchúiste de gunne as a chlas. Ha Sean inrúd an oper san bí, ma ha fáinne oper an office, ha nid a dul a racal a chiúns go a calach bracal a hanad ceanarst. Han is scílan seo féimeal son tugol cealichin ma leis na co-oprichin acad. As an scóil, ha de hicisc moch is rialchin. Ha féimachad a seo cuideach as an áte oper. Stocha go bhfuil sibh smennichu go raibh oper a fearan a ha seo cuideach. Well, ag an tay, ha clán a fricirste ras agus a sabat len an paradin. A chas an scóil, cha bhígad fiús a fiaching. Leis an chickle je, 1 hour detention. Is nach aith dunne falaf le bhí gabhfuil hissy fit a mian an office. Stocha go bhfuil séifse a fáin bíag ar a thórscúh ag an tay. A chas an scóil, ha féimachad an a cogúníon agad héna Janif son fiús déir giri ihe son doghínear. Ha féim acin ulle a bhí comasach an a cogúníon acin héna Janif son beatha-cosnaidh. Agus saun as an scóil a haisnig dionsach a chuid fórde seo, agus sin mar bechár gabhí. Ha féim blas ar cuarpa sin a gobar cho cruaí sa gabhas son an cúpa nó an dúis sin ein, conach eile géirí an Employee of the Month bonus. Is cuideach, ha scógad cuideachach le bhí na smóin agad héin. Nuair a ha og, sin na bheachan agadsa na bheachan na hecht o fanadin. Ach nuair a ha fáinchun an scóil, ha na títir na torst orst na smóin agad héin a chruachach. Go jeirh héin, dé bechóir de scóiltean na bhí gad ullachadh son, munach eiliad gad ullachadh son beatha-cosnaidh. Gad ullachadh son G obrach, gad ullachadh mar a huistú ar a háin a cáid lús women le cúpatí. Go jeirh héin, chabachár. Se cúis nara a bhíag sin. Nan can ich na rá scolar an comasach ar oper ein, mar sin gníimiad gan ullachadh son bead díomhain. Ha imig jefer beach ag dunne ar a chuspa seo, agus dé bechóir de scóiltean na Janif. Ha mi cínseach go bhfuil sibh ulla a gendachach go raibh na son beatha-cosnaidh a bud cóir de scóiltean a bhí ullachadh scolaran. I charige a bhnáin is a gnuasla. Tap leif. Oh wait. Ach has. Get the hashin cínseach go mi Caitlin is gotína go mátálichtin an béhin. Stocha gan bula ar a un lá nuair a had féimach gur teich go rá sinne cast. Cud sí corintnead mar neach lugad agus aharich mise an til raibh nuair a hamin an phríomhire. Tap le bile.